Abacuruzi ba butiki muri iyi karitsiye bateraniye hamwe ngo kubera ikibazo gikomeye cyane reka twerekeze muri Mukura Victory Sport ihuye ntabwo byifashe neza ndetse tubaze iminsi tunabigarukaho ku kigendanye na gahunda z'ubushobozi cyangwa se uko byifashe muri iyi minsi mu ikipe ya Mukura byanatumye abari abayobozi kuyobora ikipe muri ubwo buryo ko bifuza ko abanyamuryango bakwiye kongera guterana bakareba uburyo bavugurura imiyoborere y'ikipe byaba byiza bakaba babasimbuza mu biganiro wenda mwagiranye niba nabyo byarabayeho ese hari ibyo basabye wenda byakosoka ku buryo nabo bagaruka dore ko twanabonye ko bakiri mu nshingano kuva ku itariki 28. icyo basabye ni uko abanyamuryango bongera bakavugurura imiyoborere y'ikipe ndetse n'ubwitabire bwabo kubera ko ikipe ugereranyije n'ibyo bavuga berekanaga yuko ikipe isa nk'iyahariwe abantu babiri cyangwa batatu mu buryo rero ibyumba bitakunda ukurikije inshinga z'ikipe irahenda ubuzima bigomba kubamo hari ibigenwa n'akarere ka Huye ariko hari n'ibyo abanyamuryango bagomba kwishakamo bagasanga rero kuba mu banyamuryango ibihumbi n'ibihumbi ikipe isigaye ifashwe n'abantu nka babiri cyangwa batatu bagasanga bitashoboka so bahitamo rero kuvuga bati twisuzume dushinzwe turebe niba ikibazo ari ubuyobozi busimbuzwe ntabwo baretse kuba abanyamuryango baracyari abanyamuryango ariko bigaragara yuko uko babisobanuraga baravuga bati twebwe twateye turi abantu 20 bagize bose ariko uyu munsi bari gukora ntabwo barenze 4 bigaragara yuko abandi basa nk'abagiye ku ruhande ni byiza rero ko bamenyekana amakosa se ubuyobozi bw'ikipe bubagoye nk'abanyamuryango cyangwa se mu buyobozi bakiyumvamo cyangwa abayobozi bakiyumvamo bakaba batorwa barakomeza kuba abanyamuryango barakomeza kubera ikipe ya 28 noneho nyuma yaho abanyamuryango bakakomeza kuba bamaze gufata icyemezo noneho buri umuvugizi wa ekipe byose nabo bana ekipe umunsi ku wundi ikipe ya Mukura kugeza ubu 2015 ibi ngibi nta ngaruka mbi biri bugire kuri ekipe muri rusange dore ko ari na shampiyona kuri kubona umuvuduko uriho na bya Mukura kibira hafi ibi ntabwo byagira ingaruka ku ikipe dutekereza yuko ntabwo abanyamuryango bagiye nubwo tunavuze twebwe rero ko ntabwo baretse ko abanyamuryango b'ikipe barakomeza kwiba hafi barakomeza kwifasha mu byo bashaka bifasha ariko kandi bifuza impinduka z'igihe kirekire ariko muri iki gihe kiri hafi aha ngaha barakomeza kubera hafi y'ikipe abakinnyi baganiriza n'abatoza kuburyo bagomba mu murongo nyawo kandi neza ko ari icyacu ari igikwa cyacu uyu ni Safarati bashaka cyangwa se igisubizo cy'igihe kirekire ni ukuvuga ngo ejo habaye inama y'inteko rusange icyo abayobozi b'ikipe ya Mukura haba perezida Bwana Ndamage Jean Damascene ndetse n'umwungiriza we icyo bagarukaho nuko basa nk'abajugunyiwe ekipe ariko ntaho bitandukaniye n'akarere n'ubundi biragendana akarere ariko mvuje ko umuvugizi yavuga turare rw'akarere rwo ruhari atorwa abandi banyamuryango hari abanyamuryango bamwe batari kubyumva icyumvikana ntago amafaranga y'akarere abahagije Pablo niyo mpamvu amakipe abantu bafata ama ekipe akenshi ubusanga intego ya mbere baba bafite cyangwa se icyo basabwa nuko cya mbere baba banifite ntabwo ajya gufata ikipe ngo ujye muri komite utifite of course oya kabisa kuko araho bigera ugashyiramo ayawe hari aho bigera ugatereka mu bwatsi bwawe ugashyiramo ayawe ntabwo wumvaga buduru usa no hirya agakora
agakora ku ikofi y'agaterekamo kavuga ngo reka nshakire transport ikipe. Rero muri Mukura abanyamuryango bagomba kongera bakicara Pablo bakareba icyo wakora kugira ngo bashyire hamwe. Ikindi kugera ku itariki 28 bano bayobozi baracyari mu nshingano, ariko nabo bazareba uburyo bayitaye ikipe njye mbona bashobora kuzagaruka. nubwo bayitaye, kuko iyo ujya gufata ikipe uba uyikunda. ntabwo bayitaye. Ni sinye nyine yo kuvuga ngo reka tubanze tubereke ko byashoboka ko twanayita tukigendera, kugira batagira icyo bakora muri Mukura. Ako umugabo witwa Sakindi Eugene amaze igihe muri iyi komite. Sakindi amaze igihe kinini kabisa. Amaze igihe. Sakindi amaze igihe kinini muri komite. Cyakora reka ngure Pablo, uyu mupira mu Rwanda uramutse uri muri ibi bintu udakunze equipe utanabikunda, urabuka ukagenda ukiruka. Ntabimaramo na kabiri. Ntabimaramo na kabiri kabisa. Ubwo nibyo biri muri Mukura. Muri apiro wabonye ko umutoza wongerera imbaraga abakinnyi yagiye rwihishwa. Ariko se byagenze gute? Se yaje ubundi ra? Pablo Marichon. Akora hari nuko ngo atigeze agishyirongera umwitozo yakozwe mu gitondo cyo wa gatanu mbere ya match. Kuko imyitozo yakoreshejwe no bita Jamal Edin Nefari. Umutoza wa kabiri Nefati. Urumva? Uyu nguyu akaba azobereye mu kongera imbaraga, kuko ari nazo nshingano yari afite bwa mbere akorana n'umunyamaroc Mohamed Adil. Hari amakuru ko igenda rya Pablo ubuyobozi bwa PL bubiza, ariko yagiye adasezeye. Ubwo rero JMV ntawamenya niba azagaruka cyangwa se atazagaruka. Gusa kuba yagiye bwo yagiye, ibyo ntabwo bishidikanywaho. Mbere yo kwerekeza i Burayi, JMV muri basketball, ikipe ya Giannis yatsinze iya LeBron James amanota 124-175 mu mukino w'intoranwa wa NBA All-Star Game. Jason Tatum akora amateka yo gutsinda amanota 55 muri match. Jason Tatum ubona mu bagabo bameze neza muri minsi muri NBA. Stephen Curry team LeBron yakubiswe. Team LeBron kandi abera afite no bita Stephen Curry ari muri team LeBron. Entente qu'on est par moye, ariko Stephen Curry ntabwo yigeze akina kubera ibibazo by'imvune afite. Umukino ikipe yakinnye na Golden State Warriors yakinaga na Dallas Mavericks yagize ikibazo cy'imvune. Ukuvuga ngo umukino nyirizina Giannis yatoye nk'umukinnyi yitwaye neza muri uyu mukino. Giannis agace ka mbere karangiye amakipe yombi anganye 46-46. Uyu Jason watsinze amanota 55 yesakura hagaye gafitwe na Stephen Curry uri waratsinze amanota 50 umwaka ushize. Abatipe ni babi cyane my friend. Ariko wenda nuko batari bafite Stephen Curry, ikipe yari kubirimo Stephen Curry, ikipe ya Giannis cyari bugorane Stephen Curry na LeBron kuba bari kumwe mu ikipe. Byari bugorane cyane, yari kuba ari ikipe iri sude. Ariko ari ikipe iri sude kabisa. Ariko bari ikipe iri sude, ariko n'ubundi ekipe ya Giannis ubwo ku giti cye mu bakinnyi bameze neza kandi afite n'amanota meza. Pablo rero necyeza ko niba arafite izimbere mazimeze neza byari hatari. Ubwo nguzi amafaranga bahise bahabwa amadolari y'Amerika 550. Ntubirasa calculatrice yaturika 550 se basi narenga miliyoni 550 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe ikipe ya LeBron yaba ya kabiri yahawe 200 by'amadolari y'Amerika.
no kuvuga ngo tubabwiye n'abakinnyi bagize ama equipe mi Pablo Team Giannis yarigizwe na Kevin Durant mwenyewe, igizwe na Rory Markkanen, igizwe na Donovan Mitchell, Jamoranti, Jason Tatum mwenyewe watsinze amanota 50 nangahe, Dam Adebayo, Demar DeRozan, Shai Gilgeous Alexander, igizwe na Gianni Rodai, Daman Lillard, Domantas Sabonis ndetse na Pascal Siakam. Mu gihe Team LeBron yarigizwe na Stephen Curry, Luka Doncic, Joel Embiid, Kyrie Irving, Nikola Jokic, Zion Williamson, Javier Brown. Yarigizwe kandi na Anthony Edwards, igizwe na Aaron Fox, Paul George, Therese Halliburton, Jaren Jackson Jr. na Julius Randle. Shama ekipe yo baraje afite amayirimo wa muntu. Na makipe akomeye. Yara makipe akomeye. Ukuvuga ngo rero ni gutyo byarangiye. Birangira n'ubundi uko byagenda kose Pablo. Birangira ikipe ya Giannis Antetokounmpo yegukanye uyu mukino cyane. Neymar byanze jeme ariho ngo n'ibyumweru bibiri se azakina na Bayern Munich. Sura ko ibyumweru bibiri biteganyijwe ko yagaruka ku itariki 10. Ni mbere ho ni nyuma y'iminsi 2 banamutera ushingiye banamutera namba ko n'abaruzi ko yawukina sha abantu banatekereza ko iriya mvuno ku buryo bayibonye banatekereza ko irenze iriya mvuno. Dushaka kubona PSG yuzuye kuri match ya Bayern tukareba koko ibyo Mbappe yavuze ntago bizayikondera. Ibyo Mbappe yavuze byakunda ntago yaravuze ngo tuzakina kugeza ku mwuka wa nyuma ntago bisenze ko bizakora. Ati bose bahari kipe yabusenze ko yakuzura bose bahari bakina jeme. Arega nubwo banatsinzwe kimwe ntago bavuga ko bakinnye nabi kuva bakayinjiramo barakinnye pe. Pablo nayo ndabyumva bose bahaye ntaribi ariko bose barisinze ko bizakunda. Katubanze rero dutumike mu kanya gato turaza kuba tugaruka dukomeza. Hanze abacuruzi ba butiki muri ikaritsiye bateraniye hamwe ngo kubera ikibazo gikomeye cyane cyabatunguye. Niko ngo byifashe gute? Umva abantu bose sinzi aho bari gukura agafaranga. Bari kudukirana fo. Hari uherutse gutinyuka ati niba udafite ibintu bya karite gusa ngiye ahandi. Kandi yanyikopesha gahosha. Muri gahunda yo kwizihiza imyaka 25 imaze iha serivisi abanyarwanda, MTN irimo gutanga impano zishyushye z'amafaranga agera kuri miliyoni 100 ndetse n'izindi impano nyinshi. Urushaho kugura amayinite, paki zo guhamagara cyangwa interinete, wongera amahirwe yo gutsinda. Kanda akanyenyeri 556 akanyenyeri 25 urwego winjire muri zihirwa na MTN kubuntu. Tubitayeho amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Iri ni ijwi ry'imibare yikaraga n'amahirwe arenga 5 ku bikuba bidasanzwe ngo ikugire umuherwe. Uyu ni Karaga, umukino mushya wa inzozi roto ukinirwa ku mashini y'umu agent buri minota 5 ku mafaranga 200 ku itike imwe. Kina Karaga kakanya utsinde. Inzozi roto, tsinda dutsinde. Country. Iminsi Pablo no kuvuga ngo hoteli nujya kureba muri uyu mwaka w'imikino muri ishize 2022 urasanga ni hoteli umaze gutsinda inshuro 14 anganya inshuro 8 atsinda inshuro 8 amaze gutsinda ibitego 39 amaze gutsinda ibitego 28 muri uyu mwaka w'imikino. Urumva nujya gushyira ku munzani ukaraba n'ibigwi by'ikipe nka Chelsea arimo
ukareba n'abakinnyi yaguriye mu by'ukuri uretse kuba ufite izindi mbaraga zigusunika cyangwa ufite umuntu kumva ntabwo waba ukiri muri ya kipe tuzi ko mu butoza ikigenderwaho ni imibare ibyo ukora ekipe bimeze bite ku mwanya wa 10 kipe nka Chelsea ni Chelsea yaguze umuhisi n'umugenzi jeme ariko ni Chelsea uri umusaruro wayo ukawubura uzi kwejanisha intsinzi za poteri 38%. Tekereza uwo muntu aho ngaho uwara nibagiranywe mu ikipe ariko 38%. umuherwe Todi nkuko tubikeye amakuru Telegraph cyavuze ko rwose ntabwo ufite gahunda yo kumwirukana barabanza bamwihangane ariko urebye abakinnyi afite nibyo twagarukagaho tuganira kuri Chelsea ntago abenshi baramenyerana jeme ariko nanone kutamenyerana ntago sinzi uburyo wabipima kubera ko ni poteri unakina umukino urimo gukareba uburyo bwinshi bw'ibitego ariko ibitego bikabura kibaza se ni umwataka numero 9 udashamaje bafite bikakuyobera. Nibyo Chelsea yaguze abakinnyi benshi Pablo, ariko ntekereza ko kugura abakinnyi benshi ntabwo byawe urwitwazo, ariko nanone tujye dukomera usyo dukomera ingasiri ziriya signing zose Chelsea yakoze umutoza we azifite muri hari cyangwa baramugura bakamuhereza ibintu tumenyereye i Burayi abo bagiye bamugurira abaye Enzo Fernandez Enzo ntabwo yamusabye, yasabye se ba Badiashile buriya n'aba Fofana n'abande Badiashile tumwatake twa Fofana nasekeje ariko bishobora kuba biterwa nanone n'umutoza, ugasanga umutoza wenda ntago system atozamo bayumva. Muri Man U Alejandro Garnacho yamaze kwemera amasezerano y'imyaka 5 ikipe ya Manchester United. Ni umusore uri talented ku ruhande rw'imoso, umwe mu basore bazagora cyane abadefenseur ari bitegura. Garnacho ni mubi cyane, isaha cyane kabisa Garnacho. So ubwo jemu kuri Real Madrid yafashe urugendo rwerekeza Anfield Road muri Champions League, urabizi ko ejo izakomeza. Yagiye dafite Toni Kroos na Tchouaméni afite ibibazo by'agaciro. Ubwo no kuvuga ngo ni match igiye kuba Liverpool dafite Brahim Konate, dafite Luis Diaz, dafite Thiago Alcantara, Nunez yasubiye mu mvune, Calvin William Ramos na Darwin Nunez ejo bundi. Nuko ngo Real nifite Mendy, nifite Tchouaméni, nifite Benzema, nifite Mariano Diaz ndetse na Toni Kroos. Hanyuma je reka twakire telefone twumve n'abadukurikiye kuri 0788 Messi yatsindaga free kick ya 61. Ira free kick yari hatari. Je twasoreje hasi tugende mu kanya saa 11 ni ikiganiro. Ni ikiganiro kabisa uraza gukurikira nyuma y'incamake ugiye kugezwaho. No kuvuga ngo iki kiganiro mu by'ukuri kigiye kugaruka kuri gahunda yo gukingira abana kuva ku myaka 5 kugeza kuri 10 n'urukingo rwa COVID-19 cyiciro cya kabiri. Wamahoro Zainabu nabo ngubu bari barabitunganya neza kugira ngo baze kuba kiyoboye. Ibintu bimeze neza cyane Pablo, wakoze cyane. Amureka ntuze kuryamira wapi. Reka rero dukomeze tubifurize gukomeza kugira umugoroba mwiza. Shalom.